brand I don't kwa bapa hu sima edu and 9 and nay of frost your bosom and there toss on watch hinimu hinini awura mu awira wode ache and nay ntimi fa reggae no mrem ne ansensem egu ho no akwantufo wo mu asi ye ne ntem no mu tumi toa ya kwantu mu fa nche ne pa still no you know say you love me love you too. All my reggae lovers, big gaffs yourself. I watch it to know what they been now while I do actually. I will be a man you couldn't read. Been fro, be now, been fro, be a catcher was said Jumtini, Cassia Power, what you do, or may Baba will be the abedai, so on and I won't any back. And you ever papa for our more irresponsible. May be sure. To me, pick you will be so hard and repetition. Yet the dark will pebe saying, dear Nenuni. Dear Nenua Bane. Sompa Nkomo get result. I heard you triumu. Jumtini be crown one 70 year became. Donny power to gospel musician. Then someone be a can who I perceive in 90 and for reggae no remon. From Fred of Fort says Sompa Nkomo and the vegetarian. Minister BJ executive producer Kelvin Rabiatu Etre Ahofi Omujina Sompa Fika CM 93.2 Kranza Sompa 0.7 Papa Do Chima Sompa 106.2 Brother Philip Oniabusu Neye Wukia Bofoni Raphael the patron of all healers. We are some for Oheneni Oheneni Adazoa of Mammy Premeni Santema Domi Mammy Dean for Mrs. Beatrice so Dretch and Patras or Tafrija Adriana Barbara. Buy us a what? I'm on Quebec. Shall we go track with you? Kevin, Fashali Coco in Kufu to Tosomai. Kevin, Ufash Shali Coco video no to Somai. Bacho. Yeah, my man is by Jumano and continue. In your scar, my blenny and I know Saturday could I am going to much million. Eddie Jumana win. A boa, Mr. Jumano, once my mom's car. A woman that was at your ban. And I'm a couple from the two foundation. I'm 2 million. Number 1.5. That been at the brain. Last week Saturday. Last week Saturday, you have 1.5. Nana did a chibetan assets we mine. No, I mean, the program the more, the view of work ready, my dance here. 1.5, made the below. No, I say, mental no, no, so. No, but I'm made an empty. No, master, Jack, no, can't be. No, to me, me, Ade, a Juma Machine, I said me. A Juma Ben was here. A dime painting. Are we a painter? And mini machine be. Oh, sprayer. And then so say, Sanya man on your day. I know, me know you go a day. You go a day me. Me buy no some of them are hassy.
metena wa nye ya mo bechi na mzum obi a mechi ah Kofi sister na friend e kuya na ka se wo ba obeka kire wa mo waba obi a mechi na ye pese ebusa asem no mu no krese o mani sika kwa ba ne be fa so a e be pe bia ma no eno na ye ebusa na fe nso o so fa ne da me se wo ku ye jara ta fa she me bo ni mu no ba no de o bo she wan wa she tumu she dabi me me twabi dabi me so she baba ne se o she Edawo mu fa ku mo she mu wa bom bia more than $10,000 so na me wuda ya wurate e die kwahia no ya nti asempa enya ne nti ese ye bra Johnson wa firim to oba kurafo sheri kuku abafia ha kire se Shali ma ete say na mi adumo shade na me so me shade why e mati aje say udi kuna eri ajere na bo ise wa no abondu akuno dabi yeso okoya yi osumenti odi anwea na mka se osabi na oso de koya nanim o se me kwotena no ho ena nipa kwa no fa na chi ehunu bi edi gu bantuom edi saa no me ko no odi kan frem se me mbela me sini no samle se ya da ben no frɛ adwuma mo ba menim tam kro wan kan kyerɛ me me pedate day na atem si bia last week last week ne esiye enumere no obun ena wo kosa nipa ne cement no so odbe ne nimu ama me se ma abetana na nkyɛn e wo ba bi wote abobuja ena nipa no sa ne cement ne se de fa na chi ebe hunu bi na odi bento ne twiem o twi na odi twia no to sa no amu ya nipa miensa da yire no de cement sa no eti ya omo no ya nche wom de ko omo ya nko hunu da friend pa o fon so sa sa ni wie na ye den o ameka ni nwiafo no ebusan se de na aye no o so bibia anye no ni ebusan se obi aboa na da se da bi o fi o moja nko a wa fe mu ye den hu si ye de cement asa no so ko mo me ko ho na mo ka chem se mi ndi wo machi na me ba we ma na onwia ba no na ekoi na edi wo na mo pele bo mo busa fo ni bi na ebusa o masemu na mo kwa na ye den na mo so mo ko mo oche mo so mo pa ne mo hwe cement na mo oche man ka se ane cement na ye de asa na aye ni ayi mo ne ye mo no ma ni nyina ase eti yasie no o shefiji to wu da bai last week no Friday no mre no friend ya le ne bo no mo je ne to hospital na ya je ne to hospital sa na owu ya fa na ko hospital wo fie doctor ne ka say omodi ni dru ho no no mo san ka ta say boy no owu okan and to me so de ne ko no owu okan au any peti poni kana wo say ya no kra ya hono cement asa no 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 so ko fa obi cement sa ya den ono obi na ya adwuma ni nti me de o se ho an no fa bi so obi be ye nanimu kakra cement ahia enya bag ba kumpo na ne sister mo no Shali woni obi a number mo no ofa na menim ne number Kevin mo maji Shali na mo meyi nwom ma ye mo ma no why ayi asenum na mo yen frɛ wo fa ne musa na asem ya wo kan enwum ba kura ai ma ye mo bo mo meyi nwom ma ye na ba kura fo o mo frɛ na ne ya no ma no meyi ayi asenum na asema to ye mo meyi ayi asenum ma na Shali ye ade atone ni ba kura fo ba yeah Johnson Mumi ensha Johnson video ne kakra na mumei kwasem kumase memu ani P80 boni o sa na dangbe yetumi hye no koto ne kyere sasa boys ni bi niam o mo ye no ehu hello
Hello. Wafama. Hello. Hello, Wafama. Hello. Hello. Why? What's a menka? Timothy, I feel you, Yo, my. Yeah, no, let's say. A radiato me throw when you're bonny. I waffle Johnson. Aye. Dear Waka, we some if you Obama. Some pammy program, and I'm at this our film. Nami Busa say no cola. And I no credit now when. Me pacha or hinini, some TV so. You I no credit me by chair over free. Oh, what fun idea, no. Aye. Oh, yeah, mommy. We've been in a bed. Now watching Kem was so yally. Yeah, you just who say, yeah, we've been to me with the bear you are sitting on now. You didn't call hospital. I will be a boy actually by the quanka as you do one who see. Now, by one in a way, and say, what wafa will be cement in your who be son, no clue. Me paucha will be one. I am sent to come be send me up. You meet me at the atro because also yally. I'm out for an ekika. It says the Okofu be cement, a business as a giant in the brain. Me, I didn't mean come on. Muni wa dance bia. Debbie, because or call you my ba, ya or call. Nicola make us say, Kura, no great in the frame will be amazing. Emma me call me amazing, you know, funny me. See your man who ya dear, ya, about 3 days time. Or saying if one was in the moon, no, into no dear, mean to me, Jeremy, that is the authority. We are on one. Dabana Mubesi. The patch 25th this month. Yo, Drew, why, Babe, why? Yeah, Timami. Mubana Buabujaho. And patch Abuja. Yo, Yabeba. Oh, and ye, yo, man, yo, without yamming some come. Yo, oh. Gavin, find you many 2 way. It is a say, Yanya day. You could do a ye. Be one no cassette. But I. Oh, and yes, I did a head your off. No. We see him. I don't consume a whole. Yea, Shelly Coco, I was your former boy and you. Johnson, Nana Maya say. But you're and 1 year you are precious. No one fear say. 3 years. Make out Unyan fear saying. Oh, Monya post after a call. No, I see a bay and what he say. My debut. Eh, and also what he say. Why so if you say? Yay. Shelly, Ma, yo, coach, any enough fatua man say anymore, Sassama too. Wula, Johnson Flim, 25th year, in Tado former boy. Now I am cranny. She said, I did see a dear co. Back a year dry. Your young Hans and I, why? Ashtown, Mabna. I but Mabna, wait, I did a question any man. Mabna would sim in car down. I did a witch any man of my I Namitia, so Bebo, I am. Mabna coach any man of my Send I did to Tony and Mammy Bois. A guardian, any a jable shade. Annie, near my deba call Sapo, Bobrapani, a bomo, and this bomo, but that's one idea. Spray the powder, any idea. Oh, Mrs. Swan, Nipper should I'm not a model snap and buy a few. Yabesway, aye, yea, obesally. Say Coconias, obesally. I bet not see a year, dear, and I say, more a dimu, our dear Nedimu, yea, Johnson. Shally, for 2 Ghana for anywhere. Kevin, could you make me pass the blame in Perro de Fame on the Fankis and Cobo Abuana? You're of who see the Binabasu. Shally, Kevin, you 200 on bagging, me passing blame. Fatwa man say anymore, say we yamwa. But you're me yamwa. Omabuami. Look who joins the film. Mabuam kakra. Nada wadia munya usaka boom. Pacha, me call no okra. I'm a no die. Na mam 2 million. I'm the call to a crown no a bony seminar. Uba and say coy. My chronicle school. Go school. What out your chronicles? Me and I'm doing sick a big count.
3.5 scan dem ba kwa no ko to school afanka wale ya so no yale no ko hwen na frame kwa na me ko so yale sa memla me sin no mama no ntimi nya hwe na me hu no dokro man dokro no ko wandi tu ko sin ya ma na me sabe pa danim e ko nsuo enyina nti kan se me ko fa akra no e bo 3:30 ma ko fa akra no school wandi eno an so da ho o se ne he na obusa na o se ne he o men on kan kire me nti me ka so on fo onje nsuo enko dwale no meda no so anu maduro obi na ato aduro ama na anu ewo ho kuro no so yo shali ma ene meja okwan yo na ya hunu date e beduru ha ya beboa why yo tijiwe na fafaka Kevin Jimane ti Ghana fo mo why Charlotte ku Johnson Film nyenko kra na chiri kra ma na nyefe obekra fo dia brichi pa na aboye eni adamujem shali tonkra twato na menya akwan mam dasio na minshira yo na ma meja akwan yo e ba be gina wachi why ebusia fo shali asamato no obekuna fo Johnson Profile transfer na asem chenchire da popo ba maso yemra yanya yi Johnson free ye wa yi ko no kwase ye won sambo sabe yo ma be chi anu atiefo sabre Dr. Profile transfer simaka kra bi fati opom ni ho asem Profile mojedro adi yankase kokko eni adro friend design to xylem and afra Profile mojedro no ayi mojedro sonko bi oben madro bia wa adanse pa odi fadue ho adanse ni bibiri obi si na ni subiri no onu Profile mojedro na ni subiri ne ko obi se ho a na wiase twa no ho omo na wiase tententen onu Profile mojedro no hu sa ni subiri bi obi se nkane no ne nu busumi mienu busumi miensa wa bra onko hospital enam ija ene awia so adwuma oyenti onya Profile mojedro no ye no ene sa kwantu ri nyina atwam obi se honam yaw na poso nyina ye ne ya ni sisi ni kotodwe ne hu na ba bia ye ne ya ni kasem onya Profile mojedro no ye ne nyame adom sa yaw ni nyina afiri ho obi se adura na dwo obi e de hwankromo no ono de ontimi na wo obi ni koto ha no amina beto ha onya Profile mojedro no ye ne nyame adom ade achi a gise bebɔ ne prom nyane no ansa no asɔre obi se aduane siwo a ode ne sebe wom saa ontimi ne di ne num ato onya Profile mojedro no ye no ene odi saji ntumu obi di ose pompo na ebo no na epai na ebo no na epai onya Profile mojedro no ye no pompo ni nyina ahwete obi so onde odware wi a gise okopa afe na ode adwene ho ono Profile mojedro no ahohene ni nyina akọ no Profile mojedro no bibia ye kama ne de abetom na de abetwam ama Profile mojedro no enso to obedu pharmacy na aka mienu pedisi ho obebi oba bia bag mi ne Profile hyem eye menstrual disorders nsabo mu hawo de mfie du no ntimi mu ni nsa ono Profile mojedro no moja naba de afinie ohwe ne moja ni no ono Profile mojedro no aba de ba no oti yaw menstrual pains obi de aka na awotwe enenum amana bu ni nsa no obi abetene nka onya Profile mojedro no ye no ene yaw no ye ntibiem obi se ne de ba eyi clot eni tuntum ono Profile mojedro no ene ni ate kama obi se ne de oye ne tot ene ba o kire na etwa obi ye ne menses na nsa na otwe obi se ho do aisha ato na otwe mienu bia hu ne moja anim onya Profile mojedro no ye no bosume ne so ye no sesei de na otwe no na nso kama na aba obi so aye family planning na wie o twa ne moja anim afi ne mfie mienu nie ene obi ka kire se konum Profile mojedro no ampa onum Profile mojedro no moja na aba onum Profile mojedro no esiesio ma oni padua na eye kama eno nti ne ese usu beka Profile busua no ho na onum Profile ne bi se de be ya usu be ye dansefo eno nti wutie radio no age Profile number no wo hwe TV no aye afa phone twa bi frɛ TV no se de be ya okɔ pharmacy a ombre Profile number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 enada sie bebre ba
na de aba a ni ka amanfo bebree asom eni se doc ye ho ani ensa ne na ye titiriti ya poso nyina ye ya me kura de me de ba yi se me de bobo ho na mnya go fam yadro no ye no eni ensa titiriti ni na titiriti ne ko doc edien na wo aduro no mu a entima sa de ko na de kura na ko fa sa wo ha we ba de da bia ye ba fidi so ye ka kire wo ne se eye se wa no go fam yadro no ama wo nsa ne wo na titiriti ye ne ko efise yare a yemu no enso wanhwe ye betimi di wakwansie do efise ansa na be se srade afresen unsa no na yo tititi no na srade bone na fred cholesterol no wadi kan wuri oni pedua no 15 to 20 years enu ti wono anate oben wo chen watade ye hyew enu ti ne ho yare no doctor fo atu ne dini silent killers betimi di wakoboko didi kan ye pressure heart attack stroke saa yare be mo nkaye kakra be bo so be so nsa no na yo tititi no efise saa srade boni ewura ko wura wontiri me fe no artery saa entiri artery de ni kwase bibia fam ka emoja edi afurusa ne woni padua no na saa emoja e koro so nyo no kwan na e ko nua ne e wadidi ni padua na so ne so na e fe ni nutrients enframa wa homedi ni padua na so ne so na e fe oxygen no na e fra moja yi apompia ko ni padua na kwa nyina ma ni padua no grow fine na nyame anyo wadom na srade ko wuro saa ntiri mu a ema emoja ntimi ni apro yie wo nipadua no eba saa wade atete atore so efise saa ntiri no ntokuro de dam te sempani ntokuro na srade akodi dam ema moja de ni afuru sa ne yie enti nkaibo a ebo na ebo kokko ne se numgo fama yaduro no eno na ema ho se wonsa no na yo titiriti no obo nka ye se memu wani nwuso efise ubu wani gusu abe yare kase e friend atherosclerosis edu sa brain dia na ayeden na chese mframa do de friend oxygen no entibi nu wadwe mu ntam adwen no so wode oxygen edini dwuma ti wanya ne ntam amfa ni dwuma ade ko ba ne se adwen no cells no statise ewu ti de so wani wano unsa unan ewu a no hawo kese aba pressure timbe to ani so if sabre enam se emoja ne ntimi nkonti akomande ahode fufuro ne APM moja no ti dam sa overspeed no betu ama pressure beto ani so wano timichia fisentiri ne ewu wonsa dompedi da ho wotimi mpija ntiri no ewu obi si wotia fom a asi wotia fom so ni nemu aye tofo obi si woda anadwo a asi ya soja egu ne so ho nam nyina ahyehye no obi si wotrafa akoche ana ogina fa akoche na ne nasi pija obi si wontimi nsiri trase fisi wo siri trase asi na ni eyi atofom na ne tifa edwane ga num go fam agedo na yi sa asrade enfiri ni pedua num efise do bi mo efre ne xylem eno boa yi srade efiri ni pedua num nya sa na kakra na srade ne foro wosoro koduru adwene ni ntirinum na pressure bi ba na adwene ntiri ni pipe doctors wanya stroke aja okra ne se akoato dem ni ebusi ye ho se utimi koba kra enne na tesen na yare akoato ho num go fam agedo no na yi sa oha mfiri ni pedua num nya sa da krokra wonka bi nhyiemu obekọ hospital doctor beka chosa de bi wo mu efre ni sodium ekosoro ntiatua won kire cholesterol level ne kosoro ntinammono anwa kusua meni bie sugar level ne kosoro tiesichire meni bie uye bema oduru sa gina bre ya otwu mu time masam ne bekọ fom bema ne ngui ne mu ahoden no ni pedua na age de ama akoma na epompe mgo fama yedo no ne yisa ohawe nyina free so se de be ya ho beto nyame adom ye di nkunwo so bi so aba efre growfine ointment uhunam ba bi ye wo ya wo kon unsa wa battery usisi nkotodwe uhu bi atwetwe woni nyina wa kire bremo no wonum growfine magedo no na wo de ointment ni bi so atwetwe ba bi eto adro bi abanya growfine magedo ni bi ato ti se unsa unsa no na yo titiriti waposo ye wo ya hunam nyina ye wo ya num growfine magedo no adro enti growfine ti ye nua ma no ato yedini Dr. Mensis de mfie du no mu ni nsa num growfine magedo no mo janaba de ba na oti yaw ene yaw ne ntibie de way family planning na wie a otwe ne moja ni ema no wadura ni grow fine ye nua mema no so ye ka kire mo se be mai obema na ye dompe ne shem ntiri ene moja fam num grow fine majedro ne moja mfam ntiri mi na afro obema na waje so ba bi eto andro bia benya grow fine majedro bi ato say ye pharmacy shop herbal shop drugstores over the counters ye yanka soso wo kasa na ma eto andro no wo hia ka na no atobi na emom se open duro mu atu aton na wa Ashanti region ha sire wa kotafo PFA pharmacy open 1000 cartons obenya ma Misty Herbal omrom Angelus omrom Apidanko omrom
Colin Ako Ashtown, Bezedrika Okewo, Tinate, Sufulai, how may was a fupole, Ubenya Growth Farmer Yadrono, and the ointment no. Saxeba, Patasi Blockhouse, and in this war Patasiwa, Costa Pharmacy Pampaso, Yellow and Orange Momukum, Smart Heba or Boise Santiago Ho, Ubenya Growth Farmer Yadrono, and the ointment. And crime for Munko Kanshi Drug Lane, Angel Heba, Halos Repass, Omina Growth Farmer Yadrono, and the ointment no. Asama Fonko Ekus Pharmacy, House of Drug, Widama, Ubenya Growth Farmer Yadrono, and the ointment no. And Coco Hillside, how the friend Isaac Drugstore, Ubenya Growth Farmer Yadrono, ointment in Ibi. Sunyai Kapeba, Mose, Greenlight, Ubenyabi, Tachimai, Abido Dip, Ubenyabi Ho, Brekum Dr. Clement, Main Station Ho, Takwadi PC, or was Abido Fie, Takra the crisis answer, Wa Obroni and 1,000 pharmacy, Tamalo Pike Gombila, and Odu Boga, Sister Coast or Provision Store, MTN or Ubenyabi, Gabson Pharmacy, or Koforibia, Mankasim, Jeff, Air Social Station, Main Station 1 Information Center, Ubenyabi, Baby a 12 Drubia, say Pharmacy, Herbal Shop. Drugstores, also pay grow from my drono, this almost a one no na utiti. Macasianas na cho, obi jaw, no the Yarikasi in a jaw crime. Genamba no, ne breno, I have 0244 59 65 32 0244 59 65 32. Grow fine makes you grow fine. Ube grow fine and kasa for Dr. Ida's pass or by. Arampa, Oma Mumle. Samonas. Asem kasiye esi ye sister bi di asem frakra ebedai na asem na fanyum tuni kasiye pa ho ya Ghana ha wagidin a efre no kwakujasi picture no ho a momfa nto TV no so mame be man ho fe pa na ya wa ha yanka bi nshem ene ye sister bi from Accra say kwakujasi ne na wo na kwakujasi enhwa akra no di 10 years tina che say asem no mu odene na me frɛ Anna sister no wo ha wo fra crowd ya akra no bai na me frɛ bra kwakujasi ono so bai na asem no sa da no said na 10% gina no nukurani na edin tiki de ba ha ka wa hwe ka ba ko beku ba ko kwakujasi ni se onim sister yi wo ba bia tibi bu sa sister ni se bra ni wo sean tina de ya be ya nse di ani de beba mu but kwaku no odi traffic mu mo mfra no maye se be ya mo ya ne kasa na ye musa ni still ano ana ite say ma ono so kakra me pacho se bibi aboko bacha em so de asembe dai bacha so right friend kwakujasi ono wawo bacha na akra na nya efiedu nti de ba ya ne se na yesem koyedi ani bacha na no asem we be me yehu irresponsible fathers na me ma omo wa omo hwe omo ma se ye no kra na fe ye hunu nipa bi nso a omo so to me picky obi se bia reputation me the seconds with the best say no asem we gina niema mienu ada said the sister yi kan ye no kre ana enye no kre bia de we so a ene ye behu enti no me pesa na ye be frɛ kwakujasi ye ka se ye twen na wo kwan awa ti na me se won de waka traffic man ne bra ne de oben ha da na mo ba no to oba bi to no so ya dance ni wo metena pesa ubi busa se o si kwakujasi na no enyam ewo ye bacha Sompa FM ya bem 2013 ushia ne we ne shia no edum bacha ne na sa tam na wo utikumase ha na ofiri ba bi sa tam na me okumase ha na me wo me auntie wo Ashtown nti ne be se komopa asa tam amopa wo edum no house of you know
no mo frɛ ho sempo bibi bi House of Glory. ana bibi sa anti na wo ba sa mpa ebo ni bi na wo be hia akoko jasi Bachan. okay ɛna kyɛ sɛ ɔne wo kekae Bachan. ti akoye sɛ mpana sɛm ana Bachan. ti no yɛmfa ne sɛ ɔyɛ wo boyfriend ana yɛmfa ne sɛ bibi ɔmo ka no one night stand bi adakopɛ na wo ne nipa akoda na nyi sa bɛm ana sɛ we no na yɛ mpana mo twempra relationship Ese ofre me ono ohia me na oje me number. No so bisa so oba be no so be ye omo be ye bibi wo top ho. Aha. Sem de me ni ma do ko. No so ye be ye den. And I'm see you me be bom pae ma ba. mwanya no aha kasana Mo pampa e boni bi. Na o si o kesa dia ene me fa me number ma no. Ana me de me number ma no. Enti me mpo ma mfre me na me ni ne number. Nti ono na ofre me back no se me hia no me mpo bebi kro satam no me ba me ante ho nti na me akasa ha me nim bebi areas bebi na o se me hia no na me hia no nti na me kokora no me ni bebi nti taxi driver no se me fa ma no na ono ne nkasa na kyɛ sɛ ɔne ko hia ono me ko hia no na second first and second nti third one no na mpo friend say your friend say me ma me ho fa no nti say me ko na me friend ka chen say me ma me ho fa no nti say me mra nti me ko no so okay me mra nti ono po o say na yi ba be first confidence o say den e wo kwan bi ho saa no ko ba ho no me ko ba ho nti me ni no po na edi fufu wie na me de me wie na me ko ye pacho ana onyem ye no o ma ne ya awe sɛ wanyensen ye me frɛ no aka kyerɛ no me frɛ no nti no so wa ye busy obɛfrɛ me asɛm ni na be ho no kwan me frɛ no na so wa ye busy nti obɛfrɛ me na me papa nso frɛ no ka kyerɛ ne sɛ wonyem me papa frɛ no so wa ye busy o baabi nti obɛfrɛ back na ya nti ne nka bio nti later on no me fra ekobi amfa me fra obi ekobi amfa na me ba kuma asenti mbe hwehwɛ na danfo bi musician fo ni bi papa no po wo sesi a na me ka kyerɛ sesi na aba na me fra ne nua na me nya no nti so on hwɛ sɛ obenya no na wafrɛ no no so onu pontan transi na we de nya ye de na emri bi onu ko share program bi nti we de oje me number in case so Sompa FM obeba ma so ate na am so okay na me de me koye nti me papa so frɛ saa ye nya no na ye to ya adwunu me de me to ma adwunu na ja me start bibi me say me ye adwuma na to ma adwuna omo so mu na mo ma de nti wo hwa na me papa so no e say e san trace ni bio na me na me papa ye ba ha ya me still na ye hunu kwa no kwa nti e wo mu na me number na me so e wo last one ye 33 nti na no nko wo fra e ko ba to bi amfa na na danfo bi ye friend no Alfred na bibisa eyi otu ni nua nka na so na se kro aba ho eko na mse am wona number bi na ya me fra man ka hwe anche no ba mka chese mo number bi ya me fra enko e na so okay saa de a ene o wona number nti be ma me na ma try no so ahwe ono bi sam se bibia na so enye bibia man ka hwe anche na o de ma me nti o de ma me no eno me fra na no koe e na me de ma papa se number no em se ba ko no o fra nti em se we mum na o ta yusu na nti o fra na papa friend nti o friend no nya na o se a na o kai se me bi me frɛ o me say me frɛ o na o so be frɛ me back one frɛ me na o se tam be na papa boy ye no ma no no se de ni refiu no on kai mpompo onim ne pakrompo na papa se se me ya ma frɛ wa anka ne wo kan because me ya me frɛ o that time me frɛ o ma me no kasai na o say we refi okay ene ye ntwa so nti me frɛ me ba no na o frɛ me na o say wo no afrɛ sa wanya no nti me mfrɛ na me so me frɛ me satam no kra na me ma sha ase ne chat dada so what you say na one ne chat na me ne chat no wo na bi wen chat ni bi wen me phone na em say ayi eti ni ti a wo me say akola no kwakujasi na ane ne wo yi ai but obani ni sika da na me ka say that ya friend no ka say wo ye bizo be friend eno ano no 10 years
nti me sa kwa kwala didie mu o so ye dan yo onim nti me ya na maye mbibia okay nti se okay enye me ana wi enye me papa mpoda ka me mpoda me se me dan papa se be ma one ne nyinse etiase na wo nka ncha kwa wo se akwa ne papa wu esa be ha kwala no nti man ye hu se akwa ne papa wo ho se me man frɛ na anka nam se de wo frɛ na omfi ahomtew atete nti me fa nse me nso me so we de ma de ma be hia nti o me ntwa so na papa so ye twa so nyeyi so far as otiase no ye twa so nyeyi nti saa de a me papa po no yi mo number ma me o se saa de me fa mbo mama ne ye nhwe Sompa FM. so no ana se no abusuafo ada akwaku jasi ba me office no aho asam na nwanwa asam o mu se oso onim sister yi na oho na sister yi friend se opeso one ne ye nwom collabo enti kwaku no ka kire ne se obi a omo ye nwom no okumase enti maami imra unfortunately am say day na maami ne bedu kumase na kwaku nsu ni kumase no watu kwan to one sister ya ni enhia bi enti asam na kwaye esoro se me ne wada na me ne wawo me pa cho ne ma nwom asem no ba mu no enu mpo de ebetwa mu enwom obi na frame me enwom time no na sa time na wo ne na wo ne ya wo da na me ne chat mpo no mpo se me mra eti na wo ne sa mo ba enwom no onim so ne wawo no onim onim ena me ba na me catch na o se onu mpo se o outside nti oba mama aba no wape bibia ma mai de maye na mso okay na enwom no mpo de secondary matter later na me ko bebi koto nwom ena obi hu me na o se o menwom no ye ne de obi san wan na eto na mse me na me compose ye na o se ye be ya me record na me fa ma no be ya ma me obi san ma trend na mse han ena media no tu muti anu mpo de enka ye case no ho okay nti later na me catch na o se o sa de obeboa me nti me kwa me ni ma yi na o se o na danfo bi engineer friend no Dambasti said nti dem be friend no na me nka nkire no na me ka che sa ade nti na onu mu onim Sompa FM. no so oni be ma de oya de onya ade gidigidi onya abotre nti de me nka hwe nkire no me nko na later be to amuti onu po no friend Dambasti ma me ye fe me de me akwa ho mane so am se ya nyamanya akwa kudesi hello Abrampa umaji nyama no hello osofo ma Ya no, mama na to say. Erade ado am se nka na ye ne wo nkomo na we se wakoka traffic mu ye ka se ye twen anso a time be ko Time be ko ubra wa round na o ka se ubra ben ha de a ono nya fast oni ka wo be ba chawa no ne ne bai emi sa se ya ma mi kan da no ya brobro so a still a usi lady unimu no da bi minim no ba bia me first time am dey be share no e da oba studio wa friend me ma me buy no o say obo mama ne bia na me yesa manem da because na me pese me hu no say what to say so to say minim no da minim no ba bia da me share no ba bia da the first time am be hu no na I studio na me buy no aha me pa cho kwa ku hello ma me buy na o se ofre obi so person na wo ye nwom no oh me wo guy be a friend Alfred ana ofre me say oh lady bi wo ma soro no be so ye no na so person future me na onfa me number man no ana so wadwuma de ani onfa number ne man no na dey onfre me wo ho na lady efrem so wo person ye nwom na he na me ya me nwom ana me share no say me de me nwom me ye no kuma ase na guy be a friend wa pikolo another ne ba so mumu baako ana na me nwom na da de da no busy nti no be de ma wa pikolo say de be obeti ya nwom ma mantam so ka sa de nyamu no na me text wa pikolo number ma no me wa lady when me nim ba bia me share no da ana me wa pikolo ma no no afre wa pikolo no oba kuma ase obedu kwa ase no afre me na so metu kwai ono de onko studio honko ya nwom me ma ba beto me part onko record no de no na okọ studio no kwa me pesa me fa wa pikolo no akọ yese ene mo ba ya wo ho mi nim no yese akọ ana aye eche adam fa wa pikolo busa na lady no ba ya nwom no akọ se ade na lady na ba ha da ya no Sompa FM. ana so me kwa mi hu no da madam fu bi na so pesa o ya nwom na
or the number or no the number my lady no offer me. So can say nyam no we could do cry no and offer so or the Lord fair film ho. And I'm so like but now ko e uba e Kumasi no kra no. E dey be the best studio ha. And also engineer no anya nyom na ama no. No more watch the TNT film ho. Hodam who say something is wrong. Tie no offer me to me fa. And of course it's number no the frame me or sister number. What did friend number frame? I fit offer me a. Also on me woba. And I'm saying wo na me woba no. Wo ni wo ya on me woba. And the free one of it wa frame me. I know my papa be from them say ja. Mutu bo ase na mumu say because let na in question no. Me kwa me nim no. Me shan da. So ye tuntum, so ye kokko, so ye tietia. Me nim no ba bia. And papa no say maka wate. Me wa na dom sufo frame me. And I'm say let me nim no. Let no ya say about no. Me nim no. Sa officer obi no wa wo 10 years na wo te wo sa amana ba sensi dia. And e wa wasama. And some mama me te wa wo de frame me a me asa mama ne mra na me mehia ebi mpo na mehia deda ebi mpo a na mehia deda but we dey me buy no we be dey bia yo nti na chese de wo ka kosi ane sa asema mama ne keka no nti ase me nti ase sa yo em se na no so wo buy no titum e ma mo koye DNA no me ba chawa em na me na me tua ka bibia wo bra na wo ka ho a mo koye DNA ne so wa ha ono so that ho no and the producer so kan ho me yakoy producer so kan nti se wakodi ba bia ana ne kwan wa enkan ye bete ano na de wo mu bia wo bra so ti ha die wo bete ti mi ja wo wa me ba chomate tama me person state emphatically say sabi e so bia do na share one night stand mi nim no bi bia bi share the da me ne kwatwe prada mi hu ni ba bia da mi nim no ba bia e bi person sad me clear so say me ne wada na me ne wawo for some no wada minimum who be bia minimum shabe bia minimum be bia minimum no asemu dia di asemu botai pen date na waka kwa na just in Ghana me pa chao me is a champion pa chao bra ye mon kati ko fuso bra asemu ya sister yi kan woni ane kwaku jesi da no kan ho bi na mo kwa edi ani asemu no muso musai some of can in ano nyamero no kwani no kwa pititi akokwa ni baby no kwani mi so ne oba me ba ma ko shede won say o ka say jesi ofa jesi a wonya no no wa Kumasi ase na Ghana ase obi a ni so ofa jesi na wa Sompa FM sam no be frem cause because we win ya na msa manage no it is obi a hwe jesi otukwa akwa huchi kwa na phones na buta it is someone who can say date na 2012 no one in Ghana na o ka say ni phones ni na kuta wa na enya no kra obusa police bia na say engineer bia o Ghana bia na say musician bia o Ghana bia o fledges no one na no be friend be ma na no ba no me no be friend so I just say enti asem a wo kan de ntron na wo kan but asem kan am jakwa die ni ti ma die ni no wo ti ano ma nyina ye hudi wo chese e die na bra e be ba say obi no obi nko dada na obe soli film kran aba say wo bra ne na wo enne ma ne nwanwa no nti mi onu se bibi obi su atache su na bia bibi o push ni dia die ni be ma ye hu no kre wo mo ma me nwomo edum be bo na we ne be fa Kevin mo pa nwomo ma mi o na we hear music yan o ma enwom wa mo baba mo yan nkasa no ma sita mo ne yefo ai o se mo kwaku je tinyo say time e bo ni yefo ya ka onu ko an kama say abi je mo kwa hwe na me nton ade me yewe chocho e ba industry for na di chocho e ba soap aba chocho e ba cream chocho e royal gel chocho hand and foot cream chocho hair products any chocho balm ho number bia yo ya odi twitwi chocho niam de enye enho nye na supermarket ni ba bia wo betimi enye bi na so de akwa akodi udwuma for 0504 555 535 midima fo se wani ama wa Dr. Tam da so nie ogini hudi nti twabra to yade no so owabu akwa gogo he ya mo ya de no nchese wonsa entrance in we wiase man kama sem ene yade 0244 774282 Kojak Farmer
afiafie tipaye pepun awate susu a ohuni mu so nsu a eye kojak ene yedi to ase krai procode waya apostle de yedi ahye mu se sinkonkonene nyina awde twie adwan se ya sesu kirema 0531069945 we OCP Ghana ane ena wo free OCP de fertilizer ba to pete niama so mane so aduade se do so OCP 1515 OCP 102010 ene nyasem keto akora ni nyina ebo adwuma wobetimi agibie fertilizer papa bibimanu nyina da achi so e dia tum agrochemical bia bowura mu na kwaji OCP na fa kobo adwuma we eye Pepsodent Unilever for ene Sompa akabum se wo ba be ye tit screen Sompa FM ba be hwe osen achi ya na honhono enema nko yie ma bo modern asa obeba eye epubusumi ni de to so dunsia e wo Sompa premises ya na wo hwe osen no ema free Kingdom Herbal Center yani edi Kingdom garlic capsules ne bitters nso abadwama so onano sai otititi niema hwe so cholesterol sta de bonya din traboso Kingdom ginseng power capsules bema tedwe mo ayedin di sedua na hunso nso be bebre na aboa tremendous capsules to enemu sayade chimayele brayo mu hawo nyina da depu 0597298855 yade bi ato so na anu ne dra try Roman father dro ntia o say yade bi e say chronic stroke pressure any de ka ho no Roman father obesa 0247919122 Ancora Homes ebra yebeye efiewura no ebre no ani ehwe ebo IPT we gated community adan ya yesisi aye ton kohwe environment papa bi me pa chaw osi abosumi oye 10% discount oto dan no light na ewom ni nyina echi no obosola nso e de achewo kwa ya 3 bedrooms 4 bedrooms 5 bedrooms and aye ton Ancora Homes yene Amstead school no e de dia nhwe abrochirefo asase baako na felanga de betwe sika ku we de wasida no ama kama free 0532 0530 217766 0530 Sompa FM mo pese tisamo de fema no na ye ton ade akra mo de Sompa FM so perfect e di bubo man so dia no ade na ye ton so ni patro wo be twe ade a wo ton na ye den a enu utimi di bo mu anasa na ye di aje di yin kago e ba Mr. ne kase ene ne capsule be ma udu sina no atinkaja wa de tufu so ntumi fo bra bia la aye tufu se ba yere fun wonu bia be ka unso so be kama afi nam sa ade nketo ane akase so watu ase de ama 0243228296 Kevin flyer yi ase de no ama me ye adwuma ni nyina wi ansa so mo pese mo ti beti Kevin flyers no ya o kasa o monte ama we die Ewrade ayam adom Ghana National Motherhood Legacy ya boma baso Ghana Motherhood Legacy na omo aye ni o mebo ye bo me ni o mabaso no kwasem se nya Ewrade a eye hwana Her Excellency Dr. Lodina Mahama ni di kan no Her Excellency ya Mama Rebecca Kufado ya Mama Dr. Ayi ya Mama Apostle Dr. Christy Dota Techese eni tini ena me Oheneni Adazoa ya de me aka ho se Ghana Motherhood Legacy ya hunu se me ye batai enye wo batai de wawo ya hu se me ye batai mu ya eti memran kran na ye moma baso May 10th Mother's Day and ye boma baso me na me photo bo kama we osoro eni munam we ya osoro eni munam se eye Ewrade a eye hwana se we nya Ewrade ne ye woyi a na me kwa na ye wo adwuma na ya frɛ Ghana ba panimi ame maame
na nakosia frema mpone sika de fe Her Excellency Dr. Lodina Mama ye bonabaso ya san frɛ ye maame akane ba Sompa FM doctor Joyce yi nom e de nkae no de ke koye de ho nanso awurade adom tɔw so a ɔse oni biema ebedoso ache de wo kuma asafo awurade ɛn wɔse onu no yi ni pafri emfuturom se ɔde ne betena ɛma pɔma akonya so de awurade tuni yi invitation ekɔ yɛ de kɔma miami bebe seed wine ya bebe Robert yenyo ya do ai Sompa ayi penny pa manager ono na ye di ko si ne so on kan e no frɛ me no say darling eni mo nyam ho ayekasi o eti wayi ni na mo ade asende me a eti eda 10th May eda kwasi ada me gusu a me practice so the English will be Englishing and the speech will be speeching. You know, I want to dedicate this awards to my husband, Mr. Clementi Ayeboa Brefa, for his support, love, care. You know, that the English will be English and the speech will be speeching. It's an amungi you must Madame Brofo, London Brofo, every day. What better say you? It's an Adazoa. I Kevin, I feel a year. Oh, we are just some po. My former station, Classic FM, your marketing manager, Apostle Dr. John Menka. So if we don't, we are not Simakuma, Mr. Champo, my dear Nanny, Mr. John, my dear Nanny, Frimu ya. I'm a Thomas Ebusia, what the Chima Brichia poem, Yasam Ketua. A damn minute day, ya didn't tumpen him and a henny. I fear any can tell Royal House, the Chima Post Office, Quasudia and She. Pejano Copeno Crabby, a veteran of the Chima Materi School Park, Yakatani Chill Cra. Yes, Serena Frank at the Chima for him will merely pong and a breach abo becona for Mamma, Kosawati, Monkafra, and Ma Osborne, any Genevieve. So for Mammy, Munina Monkafra. Now, so for John Wood, any classic at my phone, now winning. Now, watch it down, Mr. Champo, Miko soon. Because Reverend William Meya, Unim, Medana so die. Now, I say, Ubio Aquasoli upon. Na, the shoe who for Trono crass of one, and what the man was Waheneji, Famacosia. And I'm Reverend Famacosia, also Faman for man, Madame Coffamano. Unamacosia Chrono, marketing office one, girl only near Juma or demo. Sompa FM. Or this a farmer himself. Now, Mr. Reverend was you made the say on the video or coco. Me fast a fan Macosia. It's Reverend, Uname Fanny Cra and see. I'm a funny crazy. You, why, we would be. Yo, away. Move to my Kevin. Now for DNA reports, and I am a may fancy. And your Dr. Nkomo. We will be our lights and Kakrabia. Who bet me a kind. Now, what DNA report you so a blueprints. When you quiet. Aham resource DNA systems. That system when it's re aqua a wo oni pebia, uni pedianum. Ena Bearman kwaku jesi ono so ne jeans yamfa ne se ni mogya mu no ono ne de na etoa so no ena ana enso de na etoa so no ena akola ne friends dey bless ono so ne die ni na de tie nie se DNA no kwaku jesi yamfa ne se akwa edi kan no eye 17 se akola no otumi peke baako na wo peke o maame so de e baako enti de edi kan no DNA systems no de edi kan kwaku jesi ekuta 17 ana ekuta 14 16
tie say akoda no tumi peke kwaku jesi 17 ni baako no peke ne maame so Sompa FM akola no peke de o peke 14 16 na che so apeke ne maame 16 no but one peke kwaku jesi 17 no we are ye be ma don't worry ye be ma na ma hwe de atoso mienu kwaku jesi ye 15 18 ana ye 16 17 enti ye behwe se akora no wo peke ya akora na peke 16 16 ye so wa peke ne maame de baako wa fa kwaku jesi baako kra eti bia papa kro no e de na wa peke no ye kɔ ye ni ye to aso de atoso me ensa ana kwaku jesi ye 11 12 ana so ye 12 13 ye we bless for 9 no peke ne maame 13 wa fa kwaku jesi hwe ye we de to aso eye yandel 2 akwa bi yesi no ye baako pe ene wo nipadua no ntia ndi obetimi apeke sa akwa no wo fa no 2 no eno de ye baako pe obi a obi yento aso na ye mrai am ena xy chromosomes eno so kwaku jesi de no ye ana enwe wore cry be ma xy ana de ye xx eti eno so akola no opeke x no epeke ne maame de no enti yakase ye toatoa Sompa FM wa yanko in conclusion akbeje kan ya say wa una head mistress njina hana kan in conclusion kan no obi enti ka kwetena mike ma kwetena mi se champion na kan e wo mike ne mai e ya upa na bom na ye ne dia ne unya koye wia unhia doctor undi uji nimdia kakra bia wo betimi be ba bia na hia me ye in conclusion in conclusion hono yes why in conclusion ene na me chan ferijan wi yi. In conclusion, Kwaku Jesse is excluded from being the biological father of Blessed Kwabena. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for biological father of the child Blessed Kwabena as multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Kwaku Jesse is not the biological father of Blessed Kwabena. The genetic data are in accordance with Anne Charlotte being the biological mother of the child Blessed Kwabena. Ye wie yen so ye tintimu a ya sensan na kire se tintontan akwada no enye Kwaku Jesse eba. Abusiafo ana enye ne basa den na mentiasio eni yedi anani ni yede ma ope pride we ni na be ma enye ne ba there be send the idea be twa photocopy ato twa na fama Kevin ti an me the person sister ana bibia we okay me okay because asem na nwanwa enye ne ba bra asembe na wo kafa semi ya mekane say edu rem say ya asemo wan nya kukodra fat enyi na o say o odi hwemra do da bi do odi ana ibi kra na woni di na wo mantem amanfo nimu no bi bi say e to so a yes enye we nipa Sompa FM e ma bebre di ho agege ya ile nti ya na esuro say ile ti obeja aye no woni ara memfen wa kwaji obi ba na ye hwe no so enti edu rem say ya message say obi a we be ma bia say to a bipa nyakukudro da bia na blueprint dia wo boa pafa ko India one sharp anete me tufu ade a wo ye no one sharp brand obetimi asiu de o say because Abraham eba obi had and repetition say what me a what did you social media because me nim na silent is golden silent be o total
silence bi wo hwa e ye ko tan yesi ankasa silence is golden ni agu obi ani mu ase a o me ya no ni agu no na wo be hu na ye nsem kakra enti ememe samu wo ho no obi di asem betetalo se wo ne wawo jika ensuro na kwa edi ani wo mo de nyawe enipa de yampo wo de ye no obi nu do be hwe obi ni achi obi mo ja ni ye hwe ana ade a wo ye no so wa hwe ya baby abra edu pe china no enya papa because kwa just any ordinary person or you will be any penny moon debi no bi o ka chem se oni me da oni me da what's on shawda what's so anu akoda no anyo dia ne so sa asem nya no kore on shia me da oni me da esono ana esono me ne wada ene so me ne wawo ti na me busa no o se debi me de bra ya no babia ene ko kwa ye ni babia ye ko kwa me foforo because we dey njindi aba wa he so one share your sister bra no omo be hawo me dia me kan no omo to me ha me o wa mo be hawo omo to me ha me say na wa pick blood say bia pese gu na ni mu ase me pese gu na ni mu ase wa dan wo ye die anu otin wa dan ho me pese gu na ni mu ase wa dan ho ade a wo ye ne dia sister nti minim na me ka se minim no ma na no na edin Casabra case na no na edin enta be say police case there ebe mu no okay na ye no court case Kosla no lawyer nyache aha what yanche no mo serve no very good now my so on tias blueprint mo pa mo fanko you omo ye accurate and compare ho fanko India results na na beba no ye starting Sompa Nkomo because of me mama efiti omo no ma ye di na sinyina omo be ka cho pa fanko ye ne India bra do se o ma hunu aka no pepe jinsta ade na what the for jitum na pachawo mempa cho min di for ye ene on do be kokko ko dia wo ye no wa shada pese ogu bra ni se me gu minim na nka me se minim no me gu na ni ma side eh wo di me se me gu na ni ma side ono no o twantro ono se onime onimo ba bia o minimu na soro me ne wawo wonimu no o se onime ba bia onime date da onime ye dia wo kan question na wo bisa asoro me minimu me ne wa chempana ena me ne esoro me ne wawo ena ene akora ho aba ena se wa na wonim wa ba wa no onim ni ku na bi je se enkrofo dey enti asam no bra fesi na ya bedwafo mle kaka make a twat one say je ho si ye ne je asam de nyanja ba to ya court we be because onya na din so be taso na ba bia ya no why na din so be ko wo asam no mu yi o die na prove o so sla no afro se kase ko ku eni u ba bia ya si tunu ni na me nsha ba bia da o so tintina afro woni mu wo na wo kase woni ba bia wo na wo kan ti bia ma e ready ti we dey bia mo be ko bia mo frame me and I say police I baby e ba kwa kwa case bia nko because me so me se me date do so date me so me ntiase me ntiase wo ho me ntiase obi o date na o kan na emfa emfa say data wo kan se wo shi akwa nyina no na kwa kuni emfa say na se ntro na midi first kwa so ntro na midi mo na makabo mai ba mo na makabo ya ba ko na pese mo sem na muntumi nsira me se mo na makabo aye ba ko na mudi ma bra bo baby apen fa ko my ready fa ko ya fra me ambe ko osi onimi nti no ye de no so be gu ho osi onimi da e no ne me da e no onimi nti ye de no so be gu ho me de ka ko pese wade ho na bese we de na wo na minister for order ana ade a wo ye no me enka no kure bi nkyere jai de wo ye no so obi na asoma wo obi nsuma me ye no kure na me ka no obi nsuma me ye no kure no na me ka no obi ani wo asoma me ena se be me gina ha no me ye bodamfo na se minim obi ana se me ma wo wiase nam minim no ana so onim ya na ma be gina ha wo eda na wo obi po anya no ho sen no na de image no mi se bebrebe no ono sen omo nti bi nim na magimi na mabaka hye bi nim na me twa asam atano so Mr. Champo mo trans madam but mo mane nkonde mo police me report to game ni me ani e mo just say police case in the police case na nti ya because you all you anti asem na sere mo madam ko yi ko ni brem ai no resource no so we wo se me dia aha ani
adi say adi ende ye police case bra adi say ye police case ai Mr. Champo bro Sompa FM. Edu ebi nso wontimi enti enema bi ase. Eche sebi enipa tiri no wopɛ mu a enye yie. Sister eti yentimi pɛ mu kwagu je siti yentimi pɛ mu. Na ye do Nyankopɔn asese nimdi aba. Aka akoma awe anka abrofo ebeye nanka wo mutimi abo nipa. Na mo mo so na DNA aba ama Ghana babia yagye atum na yede aye adwuma. Na me no no asem ni si ye no sebe na wahini ama me kwama me etukwan ekakra na me nia. Enne na maba beto asem ni mu. Na tembia ne na yempanimfo nso so timi ka se asem ho no mo etwa no ho babia na yede adanse. Na abraya akola ni wura dem ase ya sister wura ha wahini ka chen se de bi akola ni wo senti no won ko no mani bo akola so si apɛ na me say sa case we say se ko jesi bani akola we say ya because no ba bie no de afedie ne nto nchen no ba bie no ma yese ko jesi at least nka no ba bie ebe se no enu ntimi na me se ma be kase wa afedie so ntino na me so pia me sakọ share akola ni yi no ba bie ni won na so fa me sagana baya jiade we say atum na se sister say onyi nto because bibi binti me binti nka wo afedie so ena na me ni wo nua no eka na wo said we fence Sompa FM 2013 na kwaku yesi na oni Ghana na oni Ghana me say na kwaku yesi na oni Ghana ni so fa me say why wadwuma emra no ni bibia wafa ho ena say nyaw na odi akire kwatwo bi mo dia akọ ye bibia wo smile wo nya na koye enti se obeyi so oni ni a wo yi wadwuma ya ma copy ya mo no copy ya mo kwaku yesi copy na bom no abusia na ya kwaku jesi efri mu no ya no yempe ni mugwase honestly ani mugwase yempe anu nte no se oba toa so aye sade ne dia oba toa so aye sade ne dia ene ne ba bia abusia no e de asem ne befa no wo me de befa amato atwa tintintan because asem wo say no wo chichiri adedie aso ni by force ya say enya hwe na mom no ya fail ekwan foforo a obi agitumu wo se wonyi ne dia then is your adie case wo no ne opa bia na se wo ye na mom no ansa na sister be free hasi akon be so oti asese you ba koye police case honestly ya be ye police case so asem wo se hu ama kwan se ye di bibia fa so bia no ye de fa so wono no ho bambo ebe hia kwa wo je se so ho bambo be hia abusia no so ni mo nyam so ebe hia enu ti no ikwaku je si di free wonum kra wo ba no adina ya wo ya no nya very careful because wo abusia kwa wo je se so wo abusia ento nya very very careful because se ban den pa so mama emi se kwa ku je si abusia mu no emma na be sore yedas medas obaya my lady ewi idea me ho adwiri me pa eni pa bebre de prison on ni bia o me ho adwiri me mete ha ma ye din nyina madwene no ase ato apeten because my lady DNA no ntia man ke bi no be ye den krofo man krofo hwego se ye nyina ye nim se asem yi sei na da na putupuru ye bedanya ne no won se mpempi se oba ka se ye se oba na nim ne ba papa eti oba ka se akra ma wuni ne papa ni a obi an pese obedi na chinie se ne esitie bia bebo ne se dokono de abra o se chenchena atwan oba na fe ye danya ne ya blueprint fo akwa ya result de abaye kwahwe ya na sister ma menka se minchire no just for her enlightenment DNA no enye juju Sompa FM DNA enye magic enti wonte eno na se and secondly se wote ha man lady ka kire se ayete se obi akọ manipulate bibi obi enya no kure yase mu nyina na mokoye me na me ni ho man lady na oni ho enti no mesre no se ode brand bi edin beto na no na ene brand boarding menka na ada ho ene brand
sɛ ɔbɛ build the brand no ne boɔden enti sɛ wowɔ kwan foforɔ bi a wo feel sɛ DNA no wonni any satisfaction with it wowɔ another plan bi a pɛ sɛ wofa a ɛneɛ mɛserɛ wo gye wo ka wano tum na wokɔyɛ na ɛno results ba a wode ɛno aba abɛkyerɛ but as at now no maame me pa akyɛw DNA results ne kyerɛ sɛ wo pa no yɛ ne papa ne kwaku gyesi yidi free wanu oh na ho ba ɔno so nya mpɛta me ka so ɔka kyerɛ me sɛ onim baabia ɔso ɔhyia me po da ɛno yɛ sa wo ba ɔka si wanim ɔso onim mami enti bibi mami ne enti bibi ase sɛ woni nipa nada sɛ nipa no nim no ɛyɛ two different things enti mami mesra no so te ɛno na se because oye obi anko bebu sa he fa na ekosia anna ɛno nso yɛ kosan o ɛno nso yɛ kosan na se me ka kyerɛ no enti mesra o ɛna my lady misua bibi wɔ nkomodi anim sɛ bɛma ani bre onimia me se enchechecha sentwanu na bedadi enti ɛno ani yɛ police for dem dem emfa ho police ɛyɛ nkyerɛkyerɛm okwa ɛdɛn na ba me kyerɛkyerɛ masem ɔwɔ busua me so mu abusua nti ɔse onimi ɛkwan ɔse ɔfa so so onimi kra me podi ohia no onim na no kɔ so onimi pantimpo ɛno onim de wa me sete na me na me ma fɔm atama me de sɛ bia o si bia nipa no ne na date pen ɛno gyina na wadi ɔso onimu baabia ɔso ba ɛno si ɔne kɔda hotel bi adum royal hotel yɛsi adum ɔso hotel bi akwani wa yɛ frɛ ne saa na ɛno kra royal palace hotel bi wadu ɔya we papa wa shada ɔya we papa ya wurade ɔya we as a wiki my lady wiki there wiki way my lady papa wa shada so no so onimi ɔya we papa wa shada ɔya we Mami call to ebe no ma stop because why see the busa say minima de crowd watching kwaku jesi ni ho my lady dey am di wie ne say bema ka say bema di ne say sinibo e ka bibia wotie ne kasa je say wonimu ho na oba me say who should say o say of mami enu ti na me say wo de amane mra e kura me hia ne minimu mami wo pa bia asemuni enti maame me pa acha odi abani ya ya hunu no kure wom wa ha nipa nti ase mu enti me pa acha wo de ne de minim se ne awbeye no unso results ba wada roma wa me ya so ate my lady me da ase yo na abrampa my lady me da ase pi nyame hira wo ye papa na yenche ye tiefo ne yahwefo my lady akwasi broni a odi afidie ba ye no wote ase anka me kwakoche na de enne my lady o kohonam de fei suon obi nim de obehwe obi ne adi hu amerika my lady besi sese sede nkrofo si hwe nkrofo ma no na ye me dese sa akwasi broni ade aba na mpa yanka me gbo an se my lady ebre yi koi ka kowo a wo be firi won ya ye wo ne papa no akra ne papa no eye ne ba na wode ni kofie enye ne ba no agya na mama me na nka won na ka hospital ho na nka di asomdua ba maladi hwe enkomo emeti hadi ti na won say afi amira meti odi afoforo me se de enkomo ne te de mami ka ne nsemfa eni ofre kwaku do nso ka eni de wo krata yi so mami ka ne ma mienu na nkyerɛw e wa asase yi so se ubegu obi anim ase kwa ubetim de wakokot anase obesama wanfie amwo kwakoyi hu ano enkoma huni na die atwam de wakeka no mame anya nu ni nyansasema ne yepatie wa ha nyansasema wom ne krata bi krawi na bi kra man lady na bi kra brantie de wo kan na nka meka bia ma ne se mame mesuma kwa akoya me de ewo wunsem ba se enne ya krata ye di adanse na bi kra ye nyina no mame me hye wonne no maka kire menye police menye CID menye judge but me catch you say yet say social media bi ka bwabra krata yi eda ho na onfa foforo metwa mu a eno mra ne tia wo emra ne tia di se wo de foforo ba etwa wem ye kire sa akra ne papa no ba se bi mai na ze si akra me metia wo se mami me yire ne jiska no makwa kujasi wadi fo me kan krata no wo de nya botre ma metia me eti so koye na so wadeka botia na ozu betua sika ma wo
eti nei suon eti mame madam o kasa man kasa bi mesrewa o kasa me kasa bi aduru me sumianu na tie de ye ka kire ono de mi ka mo ate ase ne se enne masem ne nsu ha obi ba edi hu hia no pani bi ba bedi kotoko anim o se he mimi pani ti se mi di hu hia me papa mi bodi obi anu sa papa no se de na afa nkwan kete di nanimu ya fo no sei wetin for many me fom kwa kujesi ehya ase so wo to dwumenye ne nyame ya na dum wa pagya no me masem ye tietia maledi aka na nka me hwese hokora besa agina wa wo se me ne na da me ne na twempra pe no nko ana me ne womba soso enonko se ni nyina mu kwa kusu woni mu hwe enti dia biem na wo hwehwe afri sa asem wesem ade na wo hwe mami se kwa ku amre na so so ntimi nkokoto a se papa isi ne manager no media masem ye tietia se kukuru jaya keke su jai se mami esinkiti na nyi obi na henachi se koyesei na o mami jande o cheche no se nyi obi na hewachi a asema ye kan so badem ba bia odwene no odwene ko atire bia ebeti asem na se asema ye kan blueprint Ghana ha uyi omu free ade we mu a enye yiye eti so free se wo baabi na so de beko a ewo wunsem ba so begina fidie so na be kase o ma se se ho ne sa niam ja san kwasa keka no na free so wo krata bia koye ne fabre yayi ni emfanto ho enu krata mu ko case ma asem enkoda court ni obi amfa ne lawyer na mkoka ne ho se papa yi nyame adom waware o wa busua eti abusua beti ne yire beti asore wo ko beti na ya kase na afa ne ho eti sa mepie ha ana yesu ye ne se baby aduro no ni eku nanimu asa suahu yes yankasa o emia mami de maladi sa yankasa no me pacho ogu menu asa na wo me eku wono hono me de me nyani pa ewo madwuma mu ho ye ne mo ku okwaku jesi hono ehifo anya me nyani pa ehifo na ne wo ku so makwa kwa ye me ana mepe lawyer o so mepe lawyer mo fam lawyer so mepe lawyer osi ohun meda ejuma ben mo mi o de men ejuma bebu na mo ku dabi o wo de maji edi dabi enye tie ana uti o be fakata mama sakrata we say enu na se ne gina kwa kujasi sabi maladi makoye maladi uchi kwa kujesi ana uyo okay mombi osi enya no kwa bi efesia osi omode ko na omopela ya monkope enye ye ne ekope lawyer o me kwa mesumkobo mabusia kwa enti fakrata we ne ko onsia me poda oni me se ko se bietu ana mate ana uche hwe mame ka se wenetie se obi asi obi kwan mame tie ana me ene wo wane wodin udi be na wa yebo kwakujesi wodin etisi wo sie kwakujesi a ebi otie me na tie de ojaja tete no tie de me ne wo ka no tie me se me don mame me katija de oto tete no katija me can say malady mami tie me mami tie da me no woka no me see kwa kujesi wodin so so wonti ase a me mo ati ase eye wiase ba bia obi a wotie asodwum bia eti kwa kujesi dwum eti se oni na sia asori a wo sia ne pen wo ko lanchi bia ko sia na wo sia ne pen enu je say wo wadamfo na wunua eti me pesa me ka che o say kwa kuja city krom ha bibia gadu ne be ya dance die ni nyina wo se ayera na wo fun ayera ana ade a wo ye no ana malady wo problem am yam wa na me ni problem bia malady mbacho utie ansa na me ni producer na agina for me ne minister FM am say 29 2009 no se oni kwaku chat e wo messenger 209 2012 okoyi ni nyina de ba be kire ye
eya a time ko nya kwaku number no messenger no de number no ma no 2012 up to now da so de wo honum he court na ye ko ne sa ne ma no woni ni mi no chat e ko IBJ na sa tan kwaku ja siri wa country the IBJ ne chat enye maami case kura eti de me pese me ma ne ti ase ne se court na ye kan asem ye kan evidence o ye nkan ya no akwa wo enkomo ye enye wo chat maami obi no obi chat obi ne chat eye na so de ti ase a wo de wo si ayira suan eti mitie uti eti uti enukura ne dedi no wo nsem ba me de me metimi aka kire abrantie manager yi se manager wadaroma se wo nipa bi ti se na ye begu no hufi ama wiase aso na Ghana fo enko da bi asabi adibuo ni omani so ebe soma keke ka de omo pe no ni oh mami enko mami ni wudi ni tie me ye kan sema no wano dendenden hufi so ano de wani ha se ne wan asema ba ye kan sem ye de ka de aba ye ne cooperative we mo ko ye ko bi na se mo na mo frem mo na makobo na Messi, bueno, Sadia ne pipa no, one and the mai. Eti koma ya ni wudi no. Ye mo won say. Kratay. Onza sanse nsemo ya o ka wuni evidence nyina. Manager, we nyina wetime e de ka court nkrata ho. Se wuti ho ke kan won nsema akeken. Eye niam bi asabe. Se nyi wo bi na se wati am se ka su wanim. Senye obi na hewati na niema nkoye senye obi na sewati a niema nkoye that be better the seconds kwakuja si semi kwakuja si nye enwuma won to kwakuja si nye madam fo no mimi nsia no etimi nkokaza kwaku mehia kwaku niema bi wo hono mu aho yen kama ni panti ase ye kama sister eti azeze malady onya santo ato ani se mu no so free so die ne fofra onkonkon he kokon next carry say on first can into on so kwan na bokwa kujasi a kwa kujasi zubetua me mpani pa ye se nipa din meti wono masem ye simple tie wo ho aterew na free say kwa ku mesrew me na mpesa kan me ya nnwumenti me no wanye na se me wa ho kire mboa me a eno ne nko na me metiwe me ya mesa tiwe me me ne wo na me niu ma me tie me na janto ato ano Sompa FM me niu wetim ne ba ba me define the say me define wa krata we e ho asam ye ka krata we ho asam ye ka krata we nti e ho asam na banti ya chese kofa krata no fofo e be ba bi twa we dey sam so what do you want to say no wa wo then ya wa wo ti ase ne fa enti ma kati mo fa ne nkoma prosifo na mo fa ne kokot mo fa ne kokot no kokot keke ka no court o ese mi wi ase nipa wo ye tintintintin no asam ye ti krom ha ye siesie asam ye edi enti na asam aba ya mo aba ya trase ya kod akoye die na abedu krata ye nti anu wanim ewo the TV ana ye bia no ana blueprint mi su timi nyo mu fi die nim so ene mi mo me fi ofo na aton na ama no ene mi phone ene ma aton o se den enye depression eti malady ana etosu bi ma mensa nkan kire ma me ebia na nipa no ne chat ya no ne kasa no scammers ni bia ebia na ye bia ebi se enne no o mu sande AI bia ba no o mu bodin foforo o ma ti nkrofo bi wo Ghana ha eya chese malady won betim de o picture abeto ho eni nipa na di nkomo se de wa na ni die o no mo jeje nkrofo nsam sika ebia na ni sankrofo ni bi Facebook ni YouTube ni ade ana no o makọ chat na aduru ba bi aduru eti bi na bi o muso afa ho akọ di wo eni wanyema wo abeduru sabe na hu wo mu na nam di kwakujasi ni nti na sebe mame eti metiwei me ya mesa metiwei obey ma fa na nti minim ade bi o hono mo a emo bi nka nkyerɛw so asema ye kan ni yiye yo ne ye nyina ye pe no eti nipa no osi onimu nima onimu ne senka ye na nka ye ni moja afi kwakujasi twi protest bia na nka ma de ne kokot ba we su ye be mantesa eti die nti na wo sen ko boka wa bra wo pesika da ko hwe oba eti ye ma won tene ma biase
There be I'm sub agony, mental agony view, na we di anodene. Yo, yankwa. Mommy me da say. Yamatiefo nyina aha emo bibia akwaba e de ba Sompa Nkomo so medofo ene eye wukuada yemo bibia afishia pa se epo bosome no nkwa wie nko ade Easter no a na yeguso a ye die no onyankropo twedi ampon wa hwe so ama bosome nan ode yawuram eti se ebre no eso na se Sompa Nkomo abedwafo no momme omotena se ya ne yenso ya bewuram simedupe na ye de piwak Nkomo e de abrel Sompa 3P FM garlic mixture 3P garlic mixture edro ngoso a abedwa so a ene enipa nyina gi atum se edro no eye edro obia ennum bi enti edro na sa wonum bi a obi na mabonten a na obusa se na edro be na anom a amo aye kamase o se eye 3P garlic mixture 3P garlic mixture medofo borua pharmacy shop eni baby eto bibidro bia wo de bodin no 3P garlic mixture obeyi bi ediamao it is already TV no so a 3P ene da ho no twa to wo phone no so pharmacy shop anasa herbal center bia ubewurem no osi yenyi bi mawo ne kokonom to bi ma maame to bi ma papa to bi ma nkwada ne nom omo omaduru omo nsabuo emfie so no emma no ebebo omo pa wo ya be man so a to bi man nom ebeboa no titiru ene wo mo a edu wo mo adolescent age so no ene nkra no muduru adolescent no a na nyare wo bebre nemu yade ahodo ne ade na etete wo mo to bi mo nom ebebo mo pa ona na bia wo tifie odofo bia nimfie ne ekọ animu no to 3P man nom ebeboa ne pa menopause ne sane men nyina no ebebo no ho ban wa bra menopause ho nsunsun so a ebe nipa so a etim di atete ebre nipa bebrebe no o maame no papa no odofo no nana no ohunu ne saa esan se 3P garlic mixture ene ye adura onomu a se wawura o menopause mu mpo a ehun sunsun so no enya ade a ohunu ne bebre Bora pharmacy shop any be Sompa FM o se ope 3P obeyi bi ediamao ye number ni eje Fred Dr. Cecilia na oni woni nkomo ene ye kasafa poor blood circulation jese emoja endi ne pedua ni mu afrusa ne ye hawo edi bre ni pedua no ene de wo beyi a obebo ho ban afri ho ye number no eye 0248 92 8824 0248 928824 kai se 3P garlic mixture de empene se obeto na wanom na emum se woto na wonom nko ade a obon se aduro no eye aduro fa number no Fred Dr. Cecilia na yenkasa afetie memedofo 3P garlic mixture ho komo na yedi afa poor blood circulation ho no me chensunsu aso ahodo binom a se moja ndi umu afru sane yi a ekofa edebrel de edi kan se moja ndi umu afru sane yi a etim wakoma no ebo kim ehwa na wakoma ye wo ya ehwa na obo ye wo ya chese woje ho a enye na ho ye basa na wakoma dimirika wonante ko ha ne ha na wabre na asa waye mmere na ho ye oboho honam yawo wo de ebi mfiri wo soda wakoma no bo kim na ama wo bo eye wo ya na ose de ho me etie no se moja ndi umafuru sane yi a etumi eye wo sa asanse akoma no na air pompi moja no ti sa akoma ne pompe na se bia moja da ntumi ankoye adwuma e wo se eya etimu akoma no eye wo ya etimu akoma no etumirika esanse adwuma na oye no ontumi nye se de wo so ye pe 3P nom se mre kakrani wakoma ye wo ya wakoma bo kim ehwa na age wutwi ese hu de wonya ho a pe 3P nom ebe na emoja endi umafuru sane yie ena akofo hawo no edi abrel num 3P medofo ebeboa opa na ayi akomayare no efi ho afa ho na eye oboho ena honam ye oye ne nyina nsoso eka ho se moja endi umafuru sane yie a etimi de sa hawo no ebrel pe 3P garlic mixture medofo na enonom
ɛbɛboa wo paa na ayi saa haw no afiri hɔ ama wo nso watumi akɔ anim ɛwɔ abrabom na wapɔmuden ho nsɛm no akɔ yie obi da sɔre ɛfiri kɛtɛ so a asɛ yɛaboro no na wo honam nyinaa yɛ wo ya ɛnka akɔda nso deɛ a ɛnka body no wa relax no wa rest na afei honam ya wo ɛfiri he ebia na emogya ndi wo afuru sane yie pɛ 3p nom ɛbɛboa wo ɛyi honam ya wo ɛne ahoɔmmerɛ no afiri wo so ama wo nso ho ayɛ den na wayɛ wɔ baa mu na wayɛ bɛɛma mu afei sɛ mogya ndi wo afuru sane yie a etim wani so kora yɛ wisiwisi afei bo nsa wo hwɛ ade a asa unhunu ne yie obi fira kyerɛ ba kora unhu ne yie ebi esan sɛ mogya na akoma ne pompe no ebi ba yɛ ni so nyinaa but unhu ebe ni no so ebe ye adwuma e wo se eye eti aso obi bo wani a na wa mo ne yi a wo sena emoja abeda wani so ane medofo p3p nom ebe boa ama wani so na emoja ndi umafuru saninti asha se eye wisi no ne nyina ebe jai na aboa afa se moja ndi umafuru sani yi a etima wo nsam ye nwunwunu na wo na mu so nwunwunu ho na ho twetwen na ho ye basa we nyina kire wo se emoja endi umu afuru sani yi ho aye adwuma kakra bia na asa wabre ma 3p garlic mixture enye wadru Ghana ha ba bia wo bia no obenya 3p garlic mixture ato Bora pharmacy shop ene baabi eto bibidro bia se de da TV no so no eye saa na etie pebitonom na ebeboa ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se edro no eye 3p garlic mixture 3p garlic mixture afobi busa se emoja endi emu afusane no a mi hu se nsunsuanso yi ede ne kofa ba medafo kai se enipadua no akoma no epompe 2000 gallons of blood ene de manipadua no da bia adwuma akoma no eye no ene nipadua no so no uni moja kra no e wo se wo 5.6 liters e wo nipadua no na aboa ama abre bia no waye kama na bibia akoyie e de amount enti yen hye no nso ebe de na emoja endi umafuru sane yie de di kan eye anadwudidie onso ya de bi e be kan ho asem bia no anadwudidie e na ye di kan ka ho asem anadwudidie ya de a ene eku ni papa enso yenim enoa so ne yeguso a yeyo medofo emane nyansa na wakase mi hu yanka ene Ghana hampo de kire se anadwudidie no eku bebre no a opo adwuma koduru fie a ade asaw ade ensayo na odidi aduane so wodi no enye aduane emu wo ha bio banku fufuo apesie ebasa umoja no ebia na wunti no sade na wudi na anane na akochiche wuntini mu ti sa akoma ne pompi moja no a entumi nkọ na akoye adwuma a woseye etimi sraw so opese moja di mu afuru sane yie dia a jai anadwudidie na ebeboa opa afedi etoso eye enam wie bebrebe ene bra ye de every saa enam no 3p garlic mixture ho nkomo ena me no obo na wie ye number ni ne fre doctor ne ni nkomo de me boboso wo ye bi wo hunu bi a me ni nkomo number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 3p garlic mixture onum bi no na wo ma wani ada ho na wo hwe dada setena mu ene wadidie mu yie ebeboa opa enam wie bebrebe no ebra wo den we nam no eye breben anopa de wo we nam a medofo ni how because wo de be ye adwuma afi awia so saa enso na Ghana ha no bebre na we nam anadwo ene ekunye no etiyam ye ni na ho na ye hwe ye didie eyie afo bi nso ho no mu a kese moroso wo ye kese bebra emoja ntumi ndi umu afuru sane yie esanse bi na srade bi akohihye wuntini mu tisa akoma ne pompi moja ne mpo a entumi nkọ na akoye adwuma e wo seye eti wo na se umu aye du a fa 3p garlic mixture eye wadru na hwe wadidie yie obraje wa home ne fa exercise eka ho ebeboa opa afedi eka ho biem eye sebio yense obi adwuma ensanom bebrebe eno so emwa moja no endi emu afuru sane yie bebre na timi gine moja no bu okra wonnom nsan papa ebia no wonnom ebeti okofo hawo de abrɛw mesrew onkwanti
hwe wadidie yie hwe odada setena yie nema 3p garlic mixture enye wadru na ebeboa opa Ghana ha baabi a wo bia no bowura pharmacy shop ene baabi eto abibidro o se o pe 3p garlic mixture medofo obeyi bidia ma said ye that TV no so no eyesa na tie kope binom ebeboa ma oya so a eno nche se 3p garlic mixture entumi muwa pedro ni bito medofo obedi ho adanse e de akire afoforo kumase ha bowura kolena keba Dani Heba, Chris K. Heba, Obenya 3p garlic mixture. Hofu onko Abet Sam, Takrade eye AA Mensa, Koforidia Gabson Pharmacy ewo, Mumuni Away Enterprise ewo wa, ene cathedral no ene dinhwe ni mu. Udo ni kire UDS nso a Charles Heba ewo ho. Wedema Pharmacy ewo Ashamai, Little George ena Health Alert Clinic, omo nyina ewo Enkran. King's Walk, Kof Sam ena Angel Heba, omo nyina ewo Accra Okanshi. Wodi Ghana ha baabi a wo bia abrochefo ko African market Sompa FM Ghana ha baabi a bowura baabi a to abibidru ana pharmacy shop o se ope 3p garlic mixture medofo obeyi bidia ma edure die mpene se obeto na wanom ane na emom se woto na se de doctor a che wo se nnom no onom ne saa ebeboa ama wapomden ho nsem no enema akoyie ediama Ghana ha se obi wo honom a eduro no obekwa akoto eso wonom baako a no wode asi ho ewo hwa 3 days time no wasa nom bi ewo hwa esini trimu se owo adura wonom a na wasa akwa akoto bi mepacho yenye ne saa yesi consistency is the key ade a woye bia no ewo se eye wano na ye entoaso ebasa eboa ema wanka so pomuden no edema koye de ma ye mu waduro na wanhwe so anum aduro no ne kwan so a aduro no anya adwuma ebi wo hono mu a wanom no a emoa no a omo tete wo de eha wo nipadua mu no omo ahoɔden kɔfom na ebeboa mo pomuden atumpo no oboso wagyae aduro ne nom na asako for how no ediaba it is a wo koto aduro bi it is a 3p garlic mixture na se o no nom a de meka chew ne se ennom ne dakoro na wagya asi wo ewo ha na wasa nom bi na wagya asi wo da bi toaso ne nom eya anopa enwumere anopa enwumere nom na toa ne nsa sa atofoforo nom ne nsa onnom miensa no ha medofo obedi aduro no ho adanse e de akire afoforo se 3p garlic mixture edro no eyedru ye de nko twetwe no Sompa FM ye number ne Fred Dr. Cecilia ne monkomo number no eye 0248 928824 0248 928824 kai se edro ni din eye ba akopɛ 3p garlic mixture nyankopɔ ya adomo a dasene 3p enu bedi ahia ya crowd yada se papa 3p se obaye radin shiraw me pa chawo busuafo ade pa fashion na pa mata de efe ade pa wo fanchine bra o se o star junction wa o peso pam kaba efe ibia obey na kama straight dress and office wear ni nyina de pape pam friend no 0550 720 049 0550 720 049 na adepa empam atade nso emfa emam ebusuafo ko na ye nyina ye mfa sem ntuamfo se ne wiase na yehu nipa bebre de fiase a omonye ebone emama bebre ya agye nkrofo ma ehwe wo yesi nkasa enipa de yempo obi nim de obehwe obi ne yedi hu akomene kase ne yedi nsem ne yedi ahyewo de one ne na ye kora wanya kukudo so one na wo na wa na koda baako obeyire wo oka ya obegye di because one na da penti obegye so eye no kure de onimu no da wo so one na wo se spiritual eye humo se honam o nipa obi anim na ni nyina no nanim de o honti o Kevin no we amu be fa course amaye
for your man so 05549319 0548931931. Wait me abaso. No signal. Sompa FM. Hello. 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 Ejam pacho udi ni baby akase free. Yes, wow, can you say? Afo. Yenti o. If one, let's say for me, yeah, one. Yeah, you mean 200%. Yo. Kana how the people will be in the echo. Who cheat? My man said, no, cheat my non semana. At the end of the day, Semina Musica. Let me affect you next for the job. Don't make me a sample and simple cry. Where was you? Years. And I'm simple thing to do. Papa, Mamino, or bet me a fight today. I know one question. I know who just who crowd with the other. Now I know. I know. One you Mimi who is some problem. Mamma no be how. Hello. Hello. Just a Ghana for Ankasa de Yechiri or Mama. So I yet to me now upon them and quad the idea one year cry as I see young fan channel. So I ye. Hey, or my be Ghana. Hello. Hello. Me patrol and you. But some did it, but don't say it's everything I want that myself from the you. Okay. And you're some pana, you bet you, or you need your wedding up. And you're some pana, you bet you, or you need your wedding up. Or what's a mother down, or the Kabiyama will send me a new. Maybe a blueprint, or they come. On it, you can't move it down. If you have some Nkomo, okay, to I have some Nkomo. I need okay to yeah, I have tried to. Yeah, that's it. You be a bem. Kevin, what's one year Colana Casai? Dear Nacolani can. Sisi ana me ne omo office. Ena me toto ma me na no say ohia akwaku no edisen ena wo chirem ena me say first day ohia akwaku o hotel no edi asem na akwaku ka kire no wose no wo hin no obehia ena me say ohia akwaku no aware dada wose da bi ntimi ni di nkoma na me free no so na me call ne ba no so ntimi ye na me ka kire ne ba ne say waka onu mom na ka kire me say kwaku frɛ no me pa me musa ne ba no ena mbusa ne say Sompa FM ne wo fa na me ne kasa no. Now the last time who said Braquaku a friend of mammy, dabe. And all catch me say the last time a Braquaku friend of mammy, da or mobile kumase. Or mobahano. No mbedriano, will be catcher almost say Braquaku etuquine. Aye. And I say since then, when who say or mammy any quaku casabi, and now mammy quaku chat or say debi. And I say, into before that, no, year bena or my make a train and send a papa and was no over 9 years. And I'm see before that, no, my mere catcher and say, ne papa ne wine. And I say, papa be. And I'm say, papa ne a friend saying, or see a friend who hope quashi. And I'm busa and say, papa no or sheno. Oh, what I say, I'm not catching papa the hope quashi. And I'm busa and say, papa no washeno. Was so washem no one shemesa. And I'm say, walk on in chainda, or say ya me corno. Ain't you know, not stress the sister nekano, no crebian. Oh, by be out on menachem prape and ujina. And a chum. Where do you say that or no kodami you pay? Royal Hotel be were doom. Yes, I do want to take grand where friends are. But any papa says still I ain't in this say the Okani no cre. Hey, Ghana for Mumupino. Hello.
Hello. Pacho yentio. Yo. Mami no mse media kam kakra wo. Musa na biye hunu me sa obi afra ya ka kire ye se. Amwadu wo kwa ese sa kwa no so na kwa no se me se no nkasa na etisi so. So on. So ni pan be ma ne ho kwan so se boa no. E different we on wo ye no because Daddy obi wo kwa. Hello. Bini bia na dwene mo kan kakra sa na hwe no man ho to no. Ibusa na se tibia okumu no hune. Wo so ye de on de na bi ogugu se no ibisi akotre anasa ponche na wa dress en kesa obi a binisa no no hunu. Ye wo kire no na tie na kasara en se wo hiamwa na ya boa no. Bo na je wotimi kasa wo hiamwa e bi se ohun ne ku bia no ohun. Baby a me se champ o mo ko record room da o mo ba no. Bla ni bo na ni kire me na o ye se enkoyi. Ene na busuafo agya ne sa o di nkwasasem a na fe wa obi always Amen. Hello. Abu mame my. Yeah, mpacho enti o. Kristo na so wie nkamuni na. Enka unso. Ayo. Sompa FM. Ene mbabe Kristo no meni agi mu yi pa maya de. Na muntu nkoso na de tie ni. Abu mame. Let's go baby. Bible na Kristo dia breye no. E pepe nsemu akine ni akoma nyina mu. Ami ehu baby a enipa wura mu kura kwaya ye pastor yi se enipa suati ana edit ma no ni nyina wo tropon no. Mami na sam na wo ka no. Edru baby a mami no na sam no edi mu ene edru baby so so a papa na sam no enso edi mu na baby a mami na sam edi mu ni. Mami na say woni bema no. Bema nso woni ni da no obi a wudi no obi da. Na ke wo twa ni mo a baby a wo play ni dia na madam we aya asam no ye kan mu ntie ni yie. Bo frɛ kwaku jesi so mo meye nwom no. Na kwaku jesi kire ni studio se o. Se ye na dwuma. Ye be ye nwom de akọ studio ha. Na kwoto wo de na me de mi to kwan. Me ba beto me de. Maame ni bedu kuma se na kwaku jesi kwa brochire. Etu one na ni kura se ye enhia. Asam no ya mu ntie asam no ye de kan ba office o. Ah ya kan sister na dia wo ye obepo duo be se no ene me ekoye DNA eti de ge kan no mutie ni ye pa mate sister no mi uni se studio baby o mo ko record baby o mo ko record no mo wo mo ka kire sister no mo ni se e se bibi ntwa ye because Sompa FM ye ma bi obeye ye no eno na ese ye ma ye ni koso na sa mo bubi na mo pese stila mo di atade ye nyi tu mo brade ye ne se enya no ana mo so dia mo ya ma me no so so he no kwanto a se bi ye kura na ana mo so no mo bibi twaye awo mu wo na bibi twaye wa ko fa ba wo ye pasum wo na bibi twaye Ghana fo mo chiri obi anyame apagya no mo pese mo ya ne epre na se die na ni bai na ye kwaku jasi a kwawai na suro no wobi suro no eni pa na ya podam na je ya sei ensam o keka nyina sisi so mo ba mi ya je no ho aka no ya nyintum abegiro be ko tu babru se e na babru na ye bi ye e ye fa yo vie ye hello ya chise ye be hu se obi e ye sofo obi yi ade ne nya no korako a wo ye sofo nti e se ya ka se ye no kore hello good afternoon. Na me ma wa botre. Ni omo yeno enye akwese Ghana obi ti dia e pese egu ni ni wa. Emma tuma yen ye mo endi no yesram. Sister na bibi hanu. Ma bedofo be ko ya recording no. Bla na ka kire me praying. O se afra na ko so so of mame enkoyi bi aniema enkoyi why. Of mame no fa on with the ejuma. Ejuma we na from. Yeah, ka ba be jira no ko tu na babro na da ho na ede ye we na ede ye babro be na ede ye we. Ghana fo mu chi ni pa mama sa. O na e wo my family enye ejuma. Uni aba ma no ya science se be so ne ko wa. Enye ni pana e be sheda ka se yi.
Obi kid am I can hear from you. I am good in master. Ghana for mu penny guasiasa. On in Tunene now, Uncle Bobia. Oba na so me na twempena pen. Fine. Uncle no I hear me. Wo so ani wa wo. Ti ba no wa me ko kan. Nya mpra ne ko twen. Enu fa me. Nya hia ho hia. Wo se woni wa wo 10 years on hwe ne ba. Ene ye ko hwe. E ba en so boa. Sompa FM. Nipa wo na dance se wo bo nwom no. Mo kwa ya recording nipa ne so e ka che me se me ye so na niam nkoyie. Hello. Hello. Pajo yentio. I see aka. Let me say, Ghana for NT DNA naso. Ayo. Bitie omo fidi yodi kan fe yo ka se ebia ni ato akọ hospital no. On say DNA ase. Say akwala na nye maame ne ba akadie ni be kire se maame ne enye ne da. Akwa bia ni ni. Ta pepe ba we die a kire se e maame ne ba. Maame ne ho akwa batom peke papa ne. Na so papa ne. Ti ani e clear se wo mi ka ta pepe. Eje bia me die me gibi se ebia na adwen ne enkoyi ana se obi o se ye bra ko kujesi ena edi ne bi boni bi ena na adwen ne se yo no me da ma se manya because ye na kola ne peke ne maame ne ho hwede a ye beka se obi ba kura na ma but akola no peke ne maame genetic eni nyina but kwa kujesi dia wan peke mutiti fie mu ni mo hwe esu atoye fie di tiri ho eni kotoje ne yamade awie edi towura se ne ko ho afafo se bia o ma fe che no ne nurse akohyehe ho eri akere. Hello. We have to get out. And council. Yes, over there, you know. My man can't even show. I have 4 doors who could see. Now, before then, I've done. Okay, we're not going to get one. You know, as a funia call out. What do you do? Musoli out. Would you wait? Come on, more to a move. What could come a boss? No, different. Oh, as a snake. That album, we are best DNA. You get order. What do you need to? Shit. But money, you are doing a job or your content. What did you go to the point? I say, I'm not what's already delivered to Pepper. What did I do with you in the Italian? Can I quite then I say, a bit of money, nothing back, will be getting up. And for them to one of them now, here in the Banano. Coconut down. We need from so or it was another pa, not another pampa. One of them. Didn't like to say any banana. So, yeah, I die a freck. What could you see a catcher no so mommy? Any pana or can a manimra, a cra, manimra, because it be crab, Sompa FM. And a man kai. Say, ya no kind, or boy who are cranos. Ah, soft mammy, a cranny munyam for say me banana. Adena me pono. Mami, me na kasa pen, say a bayanum. Many a media hunu ni neya wabahi. Minimuno. Nipa na mo kwaya nyum one so baby o. Eno sema, asama kwaku jesi kan nyentro. Sister ebedu kromu hakuma se no. Na kwaku jesi ni ha. Mo se tede. Yanka se ono a. Esan so ye kwaku jesi nti. Ye hu nani mo ase na da wo dem na sere. Hey. O ma bi ni atimu say. Hello. Pami say yefo. No, never. Yo, yentie o. Ya Israel, yes, Mata. Na DNA ya results you do. Said you share the Caribbean. Then say any conclusion. Na me obana bet na kwa munyanti DNA results. Munyanti ano na no man say e kontempo. Said obana wo hwe na nyami shiraw. Bra nyami shiraw pa. Munyina mo. Wo ba na osibi one me atwempena pen a. Ye ka mpena ho asem. We dia wo so one wo da me enu pe. Asafo Royal Guest Hotel e wo yadum enom se e hokora hotel bia se ni o sister is said twan e na kwaku je sister mommy
ade be twa so ene di ani ena mo sole na mo koy eno kura wo ye ntokwa de ne ya anyi sika every kwaku jesi ho ama wo anya sam ke to ne Kevin mo sa de no ma anyi sika kwaku jesi ho ama no adai eni pe ya de na nya Ghana mo me nka no kure eni pa no wasa yesi akura ne se ni nua pani su ni mu ne papa wo di agenda na wo wa hyehyɛ na wo de nam hello hello Hello. 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 Good afternoon. Afternoon. Hello. 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 Pacho yentio. We see you ni EBK fashion kudodo amwase. Yentio. Eme kan ko fo doso. Ye ko ko jesi 10 years ni kubiya. Almost this to yaram say. O ko jesi pa de ya wo 10 years abra won ko ready be tira kwai. So be say to ko re ni de ko awon rest radio. La wo so o take it's what you go jesi o re no 10 years. Papa fen ya kwala na ye kan wa se nya kwala fu o abamu wa ni mo nyamfo bi nice boy ne wo fe no kwa ko je ma mi nya pa e boni akomtene ma mi nya pa e boni akomtene de se mon kaino e me ma be nya pa e boni nkrofo ma e di hu already e nkrofo ma e already se nkrofo ma yes anya we oni pa de ye nto nkyene ye de oni ye nye ba be di ni bi ye ba ya na abram pa ye de nya hwe obi hwe obi ba enipa de ye nto ne nkyene je obi nim de obi hwe obi ne adi hu wonya ne na daba ko penti o se nya hwe me ba hwe de one ne na da o wonya kukudu abeta na sa television so ya ye DNA o se still e ya no kore o man ba ni wo mu no enipa no mental issue ha no hello hello so mama Pacho yentio good evening. Good evening. Because the friend me yamwa, me kase friend maku. Yentio. Mumo ni ejuma pa mo. In fact, my chief day why na be sabre. Ma on sani masia na magana ya ye kanu. Asemi a enya no korekora na ni papa se chenchira. Yenyi tube say no kore. Me dey enya mistake. Enya mi show so. So papa wa ji ma he FM na edu ekiri pa die mu yipia na am se dodo na ike nyina na ye na ye badwen ma de ye kafe asem ne nyansen eti wure ma obi mu abem wure koso na je wugina no koso ana nyim grafe de enye fini shoma igem fifi na de obi be ka bibia ye bufu kra ye finisi kwam ye hunu se ye mpamata de enso bisha ma nya no sha wate ye da se bla bufu Ghana for pepem say ye Sompa FM ade na asem na ye ka no kwa kujesi ni difa kwa kujesi obi suro no onu kwa ni nyumtini aya ka na asem wa ha hello hello Pacho yentio Pacho good afternoon I'm a Christopher yo yentio Chris no but no I knew mommy you yes obi no yes ana say agin ko yi enti wa o kan na sport dam go dan so obi na shodu na mi so nko ko tietia yeah that's it you hello yeah hello good afternoon afternoon Pacho yentio so I saw family life because I feel you aka yo I mean some more kwam of so handle sa case way say what handle ni ya ko bebe ya na one say you call someone about it more say o see production team in a radio station in for defamation ya gu na di mo ase ya ha for defamation e pa the way mo say dan ya no de ba en bra no tin man fa na man fra mem no because the way na sister na ni abre no nam say ade we say DNA ansa nya sa na wo de ko tena fra mem a wo benya sem so Down syndrome say dimension no say dio because could see and you know building the career ni pa building the career the studios are boy na ko abrewa safa bonten super ni apeke our could see so bagana what the one day pay
ebese na the products awaye any so some for friend no any no ho abuchi ni Ghana hanya ko person do one day to friend no but we go the set to program less so to friend nim so ya e dia de no ba yan person de kire wo it be the most part we am with ya handle so ko ku person wa bre and wa build the career dia ne aba e bu se nye ne ba so wo for say any productive team crowd so we need compensation for amount so they compensation for the amount oda oba gidi kura ya nyi scam no tutu se any productive team ko say any scam for amount say see ya no mo ya one day no be stress to do good gospel artist me high life artist dey ni ma say wo mo ko ne baby ana kwa for so fra ana ko ku dey say o mu ntia de mu yi Sompa FM boy na ye man for target but ye nyame aka no waka what is written me da se pochina asem wanya na yedi kotena social media ni yagu na nimu asea ansa na yebekwa akwa edi ya ne bewie no na yagu na nimu asea wie ade enipa no nipa oni ne koye nwom na hyeda aka chem se momi eniyema nkoyie ma no e wo upstairs e no no so aye no se wonyale etiesa no ne yedwen ho se mpra wasem na ode ba ya ye nkan no ai ba wasem a ye nkan no wo si woni wawo onhwene ba bra ne se enye ne ba minimum die ne ne yekoka afedi ewe ya se mpra ne so menini date ye wo ho e wo he na ni pagina kire se ai ebi ana wa fa kire enuko hu nurse fo Ghana ebi no musabi edwe ba shoe talking kete hello so mama mai mi rainti why Pacho na ho ye de adum ya bia so yo pacho efreme ona bo safo ka se free abofo yo ona bo enti yo we de e be freo eni padomo a etie wo no ye to wasempa me di wachi from me see the draini enti ye frewa mo akoma mra fom on se la no bi etum se ya o si obi an kire na din obi an koso ni se nia o si tie na semfa enti me frewa so bi tie na de kra na ene de wo hwehwe no enkwa sire na ye frewa se mo akoma mra fom ye de wo ye ne ni so ye ni je ho ye di wachita ho mie wadawa ma program no kra no ye di nsamo se ade a ye ya yampese e be enye ni o ye lam na kwa mkura enye mema obebe ko na ni akosi be ma so e pe na ni o ye no enam ba bia utimu se la bi no pese wo hihye na wa ku papa ni no hwehwe bi free no eti no ye frew wo de mo akoma mra fom enipa no program na wo ye no nipa ni di akire obi be ka bu fusem obi so be ka de ya adwenkyere nti ye frew a wo de wo de obe ka de akire wadwen why ni enkoye ni ai enti ye frew se de obi si kona sem no mo mfa nko court na court hwehwe na de no kure ne da no ye mfa nto na ye nyina ye hu yeso ye ni bi di akire ye bi si bia ma ye hu ne ye ko ye da wasi yo ye menka hello so for mommy yajo macho yenti good afternoon edia we ni say edia adwin nkoyi apart from that adwin na nkoyi so no na mo frɛ ka kire yen studio ka kire se sister no nkoyi na no so nyi ntum Sompa FM asam no no ena moreover so no bia obi sheche a odi we ba be so wa hwete wo bebu atan ni yi ana se wombu ni yi mami tofo nyame ka o wa yo me de me de bu atan se di end na approve amaye asa ebusu afo e da ase ai e be hia da china ai hello we did Dr. Gofa chair atiefo Gofa yemodura e dey yakase koko any great friend is into Zydem